Današnja tema nam je životni put i stvaralački prostor Paje Jovanovića, jednog od naših najznačajnijih umetnika, koji je svojim delovanjem obeležio čitavu epohu. On je proživeo čitav vek od 1859. do 1957. godine, bio je izuzetno svestran, obrazovan, prvi naš pravi kosmopolitski umetnik koji je živeo i stvarao u najvećim evropskim metropolama, u Beču, Londonu, Minhenu, Parizu, Budimpešti, govorio je 5 svetskih jezika, putovao je čitavom Evropom, obišao je severne delove Afrike, boravio je 2 godine i u Americi i ostvario jedan impozantan opus od danas preko 1000 popisanih umetničkih ostvarenja. Bavio se i portretnom delatnošću, religioznom slikarstvom, takođe stvarao je i istorijske kompozicije, portrete i posebno prvu njegovu fazu stvaralaštva odlikuje i takozvani orijentalizam. Paja je rođen 1859. godine u Vršcu, Banatskom gradu, koji je u to vreme bio deo Habsburške monarhije, u porodici Stevana, koji je bio fotograf i trgovac, i majke Ernestine rođene Deot, koja je bila temišvarskog porekla. Paja je bio prvo od 3 dece koje su rođeni u tom braku i međutim kada je imao 7 godina njegova majka je preminula, tako da se otac oženio naredne godine i iz tog braka dobio još 5 dece. Ovde možemo videti Paju od njegovih ranih mladalačkih dana sa 16 godina kada je otišao u Beč, preko njegovih vizualnih reprezentacija u početkom 20. veka kada je on već renomirani evropski umetnik i jednu od njegovih poslednjih fotografija iz 50. godina kada je već postao, da kažemo, ponos nacije. On je pripadao, poticao iz jedne umetničke porodice. Pomenuli smo da je njegov otac bio vlasnik jednog fotografskog ateljeja u Vršcu, a Pajin rođeni brat bio je Svetislav Jovanović, koji je bio takođe slikar. Veliki deo života je proveo u Parizu, ali pored toga što se bavio slikarstvom, bio je i vrhunski mačevalac, a Pajin drugi rođeni brat bio je Milan Jovanović, čuveni dvorski slikar koji je pre svega fotografisao članove dinastije Obrenović, ali naravno i druge ugledne ličnosti krajem 19. i početkom 20. veka. Interesantno je, a to je možda podatak koji možda mnogi ne znaju, da je i Soja Jovanović, čuvena filmska i pozorišna rediteljka, zapravo bila iz porodice Paje Jovanovića. Ona je bila unuka Pajinog brata Milana. Paja je vrlo rano, kako je on sam svedočio u svojim memoarima koje je pisao u poznim godinama, spoznao da želi da postane slikar. Kako je govorio, još pre nego što je počeo da čita i da piše, javila mu se ta nejasna želja da želi da se bavi umetnošću. Interesantno je da je njegov talenat vrlo brzo i prepoznat. Naime, voleo je da obilazi, da boravi u Vršačkoj sabornoj crkvi, gde je pomno proučavao ikonostas i živopis, koji su zapravo stvarali umetnici s početka 19. veka, Arsenije Teodorović i Pavel Đurković, i vrlo rado je kopirao ta dela. Njegove te prve umetničke radove je zapazio Aleksandar Tokin, ugledni tutor opštine u Vršcu, koji je bio impresioniran njegovim tim prvim umetničkim delima, i on je rešio da se obrati Paji Jovanoviću, koji je tada imao svega 15 godina, kada je bilo neophodno da se izrade pripremne studije i crteži za izradu zvona Saborne crkve u Vršcu, i ti Pajini crteži su poslati u Beč kod zvonolivca koji je bio impresioniran Pajinim talentom i koji je Tokinu dao sugestiju da Paja nastavi školovanje, odnosno zapravo da ga i započne. Budući da u to vreme, naravno, u Srbiji nije bilo adekvatnih, da kažemo, likovnih institucija gde bi umetnici mogli da se obrazuju, praksa je bila da se mladi
slikari šalju na studije u Beč, tako da je Paja Jovanović 1877. godine, u svojoj 16. godini, zajedno sa svojim ocem, krenuo putem Beča. Međutim, s obzirom na to da nije imao završen 4. razred gimnazije, bilo je neophodno da prvo završi gimnazijsko obrazovanje i da tek nakon toga pristupi akademiji, što je on i uspeo da obavi u Beču, zahvaljujući pomoći njihovih porodičnih prijatelja, tako da je nakon pripremnih studija uspeo da upiše Likovnu akademiju, koja je u to vreme bila jedna od najprestižnijih u Evropi i, kako je Paja govorio, najlepša i najbogatija u celom svetu. Ovde vidimo izgled akademije koja je tada bila prebačena u novo zdanje na Šiler placu i indeks Paje Jovanovića koji se čuva u okviru njegove zaostavštine, gde se vidi da je zapravo započeo studije 1. juna 1878. godine. Njegov prvi profesor bio je Christian Karl Griepenkerl, koji je bio veliki filhelenista, tako da je u velikoj meri nastava koju on držao bila zasnovana na precrtavanju kopija grčkih i rimskih skulptura. Inače, čitavo prizemlje akademije u vreme kada je Paja Jovanović pohađao bilo je ispunjeno upravo odlivcima grčkih i rimskih skulptura, tako da je, zahvaljujući Christianu Griepenkerlu, Paja Jovanović stekao vrlo čvrste osnove iz oblasti crtanja i tog studijskog crteža koji će kasnije primenjivati, i vrlo rado se sećao profesora Griepenkerla, koga je iz Milošte nazivao Gripen, i posebno je cenio njegov pedagoški rad i posvećeno bavljanje korekturama studentskih radova. Nakon završene 2 godine studija kod profesora Griepenkerla, Paja Jovanović je pristupio u takozvanu Majsterschule, odnosno specijalnu školu kod Leopolda Karla Millera, gde će provesti naredne 3 godine, od 1880. do 1883. i tu je počeo da se interesuje i specijalizuje za istorijsko slikarstvo, koje je u okviru akademskog obrazovanja i bilo najviše cenjeno, budući da su umetnici kroz istorijske slike uspevali da na najbolji mogući način iskažu svoj talenat, pre svega u predstavljanju figure i složenih kompozicija. Leopold Karl Miller, iako je predavao istorijsko slikarstvo, je ostao upamćen kao Egipćanin zbog toga što je bio posebno naklonjen Egiptu i bio je jedan od vodećih evropskih slikara takozvanog orijentalizma, koji je bio jako popularan krajem 19. veka kao odraz pomodne kulture. Naime, brojne evropske aristokrate i građani iz viših društvenih krugova su bili izuzetno zainteresovani za predstave takozvanog imaginarnog orijenta, odnosno to su slike pre svega sa najčešće žanra kompozicije s prikazom običaja i ljudi sa šire shvaćenog prostora orijenta, bilo da je u pitanju Severna Afrika, koja je postala popularna krajem 18. veka nakon Napoleonovih osvajanja, ili da su to bile neki drugi delovi Azije i Afrike. U tom kontekstu i tom duhu je i Leopold Karl Miller stvarao svoje umetnička dela koja su tada bile izuzetno tražena, i njegova tržnica u Egiptu je za Paju Jovanovića bilo jedno od uzornih dela. Tako da će on u mnogome ostaviti uticaj na samog Paju Jovanovića, koji je već 1879. godine za vreme studija počeo da putuje. Naime, slikari orijentalisti su veći deo vremena provodili stvarajući van ateljeja, odnosno na putu gde su izvodili pripremne studije, crteže, skice, ponekada su se služili i fotografijom, da bi kasnije u ateljeu izvodili finalne verzije svojih slika, tako da je ovo jedan od ranih Pajinih crteža, Meduna grada u Crnoj Gori 1879. godine, kada je Paja, slušajući pouke i savete svojih profesora, letnje raspuste provodio upoznajući svoju domovinu i šire delove Balkana, kada se on zapravo i zainteresovao za orijentalizam, koji će postati prva sfera njegovog interesovanja i obeležiti njegovo prvo stvaralačko razdoblje. U tom kontekstu
je izveo niz kompozicija koje su izuzetno bile popularne i tražene u to vreme, kao što je i Mačevanje, a treba napomenuti da je za sliku Ranjeni Crnogorac, koja je nastala 1882. godine, dobio prestižnu nagradu Akademije i Rajkovu nagradu, tako da je njegov talenat vrlo brzo uočen i on je još kao student počeo da dobija porudžbine. Slika Mačevanje je bila jako značajna i zbog toga što je, zahvaljujući ovoj slici, Pajin talenat bio prepoznat od strane jednog londonskog galeriste, Thomasa Wallisa, koji je 1883. godine posetio Leopolda Karla Millera, Pajinog profesora u Beču, i uoči pripremanja godišnje izložbe je došao da uživo prouči dela Millerovih studenta. Tada mu je zapalo za oko ovo Pajino ostvarenje i odmah je rešio da kupi ovu sliku za svoju galeriju i ponudio je Paji trajni ugovor koji je podrazumevao da Paja stvara slike po porudžbini isključivo za ovu galeriju i nije imao prava da poklanja slike ili da ih ustupa drugim licima, a dobio je takođe stan u Londonu zajedno sa prostorom koji bi mogao da koristi kao atelje, tako da je Paja vrlo brzo pristao na tu ponudu, istog dana počeo da uči engleski jezik i krenuo putem Londona. Tada će njegova karijera početi da se vrlo brzo razvija i on postaje prepoznat slikar tih takozvanih orijentalnih tema u koje se uklapa tematski idejno i ova predstava Mačevanje. Tu je između ostalog i čuvena slika Borba petlova. Kao što možete da vidite, Paja je neretko u kasnijoj kritici bio kritikovan zbog toga što je često varirao ili replicirao slične teme. Ponekada, ako se pažljivije posmatraju njegove slike iz ove prve orijentalne faze, mogu se primetiti gotovo identične figure ili detalji koji se nalaze na različitim slikama, ali to je prosto bilo iz te potrebe da se prilagodi diktatu tog tržišta, budući da su ove slike bile izuzetno pomodne, tražene na tržištu, i engleski kritičari su u to vreme najavljivali da će Paja Jovanović postati najveći umetnik toga doba i govorili su o tome kako se njegove slike prodaju kao vruće zeničke. Dakle, to svedoči o njegovoj velikoj popularnosti koju je stekao. Međutim, kao jedan pravi umetnik koji je bio akademski obrazovan i koji je posjedovao sveobuhvatno znanje koje je nadilazilo okvire likovnog obrazovanja, on je ipak bio svestan te popularizacije tih slika i na neki način donekle i zasićen, tako da je on krajem 80. godina 19. veka prešao iz Londona prvo u Pariz, a onda i u Minhen, i ovde možemo da vidimo čuvenu fotografiju Karla Teufela koja prikazuje upravo Paju Jovanovića u njegovom minhenskom ateljeu, gde se prepoznaju slike orijentalne tematike i gde možemo vidjeti kako je zapravo izgledala umetnička radionica jednog putujućeg slikara poput Paje, koja je bila ispunjena različitim slikarskim rekvizitima, pre svega oružjem, kuburama, narodnim nošnjama i drugim predmetima etnografskog porekla, koji su služili radi takozvane travestije modela u ateljejima, budući da, kao što sam pomenula, slikari orientalisti su pretežno stvarali prema fotografijama i studijama, a u njihovim ateljejima su kasnije modeli pozirali koristeći upravo sve ove rekvizite koje je Paja Jovanović posjedovao. I ovde možemo videti primer jednog modela u Pajinom ateljeu, što je zabeleženo zahvaljujući fotografijama. Pomenuli smo da je Paja bio iz fotografske porodice. On se nije bavio umetničkom fotografijom, ali je, poput drugih umetnika, se služio fotografskim medijem, ponekad da bi zabeležio svoje umetnička dela, i danas su nam i neke njegove slike poznate samo zahvaljujući fotografijama, jer su među vremenu nestale, a ponekada je i fotografija na neki simboličan način i zamenjivala modele koji su morali satima da poziraju pred platnom. Njegovu drugu fazu, krajem 19. i početkom 20. veka, su obeležile velike državne porudžbine koje je dobijao i u to vreme se posvetio istorijskom slikarstvu, što je bila njegova primarna sfera interesovanja i obrazovanja.
1896. godine za potrebe milenijumske izložbe u Budimpešti Paja Jovanović je dobio porudžbinu od patrijarha Georgija Brankovića da izvede sliku Seoba Srba. Budući da je Paja bio vrlo pedantan, on je godinu dana se pripremao za izvedbu ove kompozicije i imao je pomoć istoričara i arhimandrita Ilariona Rubarca, koji mu je pomogao da zajedno obiđu Fruškogorski manastir i da uz pomoć likovne i arhivske građe na jedan što autentičniji mogući način rekonstruišu istorijski događaj Seobo Srba pod Arsenijem III. Čarnojevićem 1690. godine, što je bila tema ove slike. Međutim, iako je slika bila planirana za izlaganje u Budimpešti 1896. godine, do njenog izlaganja na kraju nije došlo, budući da patrijarh nije bio zadovoljan Pajinom finalnom izvedbom ove kompozicije. Naime, on je tražio da Paja ukloni izvesne detalje, pre svega ovca u prvom planu, predstavu ove žene sa detetom na konju, i insistirao je na tome da slika ne treba da bude, kako on govorio, skup čobana i izbeglica koji beže po Turcima, već da se zapravo ukaže na dokument, odnosno na privilegije koje je srpski narod dobio od cara Leopolda I, čime se zagarantovala legitimnost prisustva srpskog naroda severno od Save i Dunava, tako da je Paja Jovanović pristao na te korekcije, ali nažalost u nedostatku vremena nije uspeo da ih izvede do kraja. Ovo je ta verzija ispravljena, dakle gde izbačene su ovce iz prvog plana, ženska figura, i Saija Đaković ovde i nosi u rukama drži ove privilegije koje su dobijene. Međutim, Paja je pre nego što je izveo korekcije kontaktirao, odnosno stupio u kontakt sa trgovcem Petrom Nikolićem iz Zagreba, koji inače se bavio reprodukovanjem u grafičkim otiscima čuvenih istorijskih kompozicija, tako da je on uspeo da izvede replike u grafici ove Pajine verzije, te iz tog razloga i dan danas su zastupljene obe, i jedna ona finalna i ove koje su prethodile njoj. Međutim, za razliku od Seobe Srba, koja nikada nije bila izložena u Budimpešti na izložbi, Paja je izložio svoju drugu sliku, čuveni Vršački triptihon, koji se danas nalazi u Gradskom muzeju Vršac. To je jedinstvena slika u Pajinom opusu, budući da je reč o jednom triptihu, trodelnoj kompoziciji koja prikazuje žetvu, berbu i pijacu u Vršcu, Pajinom rodnom gradu. Paja je bio unajmljen od strane vršačkih gradskih vlasti da izvede ovu kompoziciju koju je ostvario u takozvanom plenerizmu, odnosno primećujemo da je slika izvedena znatno svetlijim koloritom odnosno na njegove prethodne ateljeske, i Paja se opredelio da predstavi svakodnevicu vršačkog stanovništva, multietničkog, tako da je ova slika bila izuzetno pohvaljena i dobio je zlatnu medalju na izložbi u Budimpešti. Interesantno je da je i ovaj gotovo secesijski ram, mada dosta sveden u odnosu na klasične secesijske, izveden po nacrtima samog Paje Jovanovića. I predstavit ćemo još jednu čuvenu Pajinu sliku koja pripada tom njegovom drugom stvaralačkom periodu, kada se pretežno bavio istorijskim slikarstvom. To je Hunisanje cara Dušana ili Proglašenje Dušanovog zakonika. Slika je poznata pod oba naziva. U pitanju je porudžbina od strane Kraljevine Srbije za potrebe svetske izložbe u Parizu 1900. godine. Praksa je bila da se na takvim izložbama države koje su uzimale učešće da se predstave kroz pre svega likovno nasleđe, ali i ono industrijsko, etnografsko i tako dalje, tako da je Paja bio jedan od umetnika koji je predstavljao Kraljevinu na toj međunarodnoj smotri, i on se opredelio da predstavi jedan važan trenutak iz naše istorije, Hunisanje cara Dušana u Skoplju 14. aprila 1346. godine. Takođe imao pomoć istoričara, ovog puta Stojana Novakovića. 2 godine su tekle pripreme, Paja je obišao arhive u
Veneciji, u Istanbulu, boravio je neko vreme u Beču i takođe s posebnom pažnjom je posećivao južne delove Srbije, naročito Kosovo, i proučavao freske iz Gračanice, trudeći se da što verodostojnije predstavi cara Dušana i njegovo vreme, tako da su u samoj finalnoj izvedbi kompozicije prethodile opsežne pripreme u vidu studija i kalk skica gde možemo vidjeti sa kolikom minucioznošću i posvećenošću se Paja Jovanović bavio ovom slikom i dobio je u nagradu zlatnu medalju u Parizu za ovu sliku, koja je kasnije bila namenjena zapravo za njeno reprodukovanje na tapiseriji. To je bila porudžbina kralja Milana, međutim od toga se u krajnjoj liniji odustalo, tako da je Paja izveo nekoliko različitih replika, varijacija na temu ove iste slike koje se uglavnom razlikuju nekim detaljima, a po usmenom predanju koje nije potvrđeno, on je ovde predstavio sebe, dakle ovo je njegov autoportret. Ako obratimo pažnju, vidjet ćemo da je zapravo to lice jedino okrenuto ka nama, odnosno ne ka caru Dušanu, i pretpostavlja se, ali ponavljam, nemamo potvrdu da je to zapravo Pajin autoportret. I izdvojila sam još jednu sliku koja pripada domenu njegovog istorijskog slikarstva, čuveni Furor Teutonikus ili borba u Teutoburškoj šumi, koja je nastala u Minhenu 1899. godine. Paja je smatrao ovu sliku svojim najuspelijim ostvarenjem. Bilo u pitanju jedno platno ogromnih dimenzija, preko 20 metara kvadratnih. Pred nama je heliogravura, odnosno jedna verzija u grafici, budući da je originalno umetničko delo nije poznato gde se ono danas nalazi, naime izgubljeno je već za vreme Pajinog života, ali srećom postoje verzije u grafici i pripremne studije u boji koji se čuju u Narodnom muzeju Srbije, na osnovu kojih možemo da rekonstruišemo izgled ovog monumentalnog platna. Za razliku od onih drugih porudžbina gde smo videli da je Paja Jovanović da je slikao teme koje se tiču pre svega naše nacionalne prošlosti, on je ovde prikazao jedan važan istorijski događaj, borbu između Germana i Rimljana u Teutoburškoj šumi, i gde posebno vidimo kako je obratio pažnju na kompozicijonu schemu ove slike, gde je naglašena naročito ova dijagonala, gde se ističe napad ovih Germana koji su uspeli u bici da poraze rimsku vojsku, i otuda taj naziv Furor kao srdžba Tevtonaca, odnosno Germana, koje potiče iz jednog rimskog teksta Velum Civile. Interesantno da je Paja Jovanović ovom slikom zapravo na neki način veličao tu nemačku nacionalnu prošlost, odnosno njihovo pozivanje na to zlatno doba kada su uspeli da poraze rimsku vojsku, i gde vidimo kako se zapravo narod ističe kao kolektivni heroj, a ne više pojedinačne vojskovođe. Tako da je ova slika bila izlagana na nekoliko umetničkih smotri i nagrađivana, ali eto, kao što sam pomenula, nažalost ni danas nije poznato gde se original nalazi. Početkom 20. veka, nakon ovih velikih porudžbina državnih, Paja Jovanović se okrenuo intimi svog ateljeja i od tada, negde od 1905. godine pa sve do kraja života, do kad je bio aktivan, se bavi portretnom delatnošću, posvećuje se izradi portreta i govorilo se da su njegovi portreti bili izuzetno traženi, tako da su i neke ugledne ličnosti čekali u redu da bi bila vekovečna od strane Paje Jovanovića. Ovde možemo vidjeti sliku umetnik i model, zapravo studiju za sliku, gde vidimo kako on početkom 20. veka počinje da stvara u izmenjenim uslovima, za razliku od one fotografije iz kraja 19. veka, kada je Paja bio slikar orijentalista, putujući slikar čiji je atelje opremljen različitim rekvizitima koji se vezuju za orijentalne siže. Ovde ga vidimo kao jednog pravog akademskog umetnika koji stvara u jednom građanskom enterijeru, i gde možemo prepoznati, kasnije ćemo videti, i stilski nameštaj koji krasi njegov atelje, odnosno današnji muzej u Beogradu.
On je ovekovečio neke od uglednih ličnosti, pre svega bečku elitu. Ovde možemo vidjeti dve dame iz visokog bečkog društva i svi ti portreti su nastali u duhu takozvanog idealističkog realizma, odnosno, da kažemo, detalji iz realnosti i osobe su bile, naravno, pretpostavka za nastanak ovih slika, ali pa je posebno bio posvećen određenim detaljima koji, zahvaljujući svojoj tehničkoj virtuoznosti, uspevao do savršenstva da predstavi i sve njegove portrete odlikuje jedna vrlo vešta materijalizacija, posebna obrada detalja u vidu nakita i ovih draperija, ali takođe i vrlo vešta psihologizacija likova koji su uglavnom predstavljeni u nešto svetlijem koloritu u odnosu na pozadinu, koja je uvek ispunjena brojnim detaljima, ali koja nikada ne skreće pogled sa glavne ličnosti koje je na portretu i predstavljena. Pored bečke elite, Paja Jovanović je naravno slikao i predstavnike vladarskih porodica. Interesantno da je, i s obzirom na to da je dugo živeo, da je portretisao i članove dinastije Obrenović, od Drage Obrenović pa nadalje, pa članovi dinastije Karađorđević. Ovde imamo dva reprezentativna portreta kraljice Marije i paradni portret kralja Aleksandra Karađorđevića, koji su stekli veliku popularnost i kasnije bili i reprodukovani na grafičkim otiscima. A pored toga je portretisao i maršala Tita 1947. godine, dakle tada je Paja već bio u podmakloj starosti, ali bio je među umetnicima koji je dobio poziv da portretiše i maršala. Takođe, naravno, ovekoveči neki od značajnih ličnosti vezanih za Beograd, kao što je i gradonačelnik Beograda, odnosno tadašnji upravnik Beogradske opštine Vlada Ilić, koji je poznati kao osnivač Beogradskog zoološkog vrta 1936. godine, a u nešto ležernijim varijantama je predstavljeno svoje lične prijatelje. Ovde je predstavljen Milenko Čavić, njegov poznanik i kolekcionar. Ovde ga vidimo u jednoj odevenog odelu, ali jednoj malo nonšalantnijoj pozi sa cigaretom u rukama. Međutim, njegov omiljeni model je bila Hermina Jovanović Muni, njegova supruga. Ona mu je bila muza i večiti izvor inspiracije. Oni su se upoznali 1905. godine u Beču i ona je bila zapravo ćerka nastavnika koji je živio u zgradi gde je Paja imao atelje. Bila je 33 godine mlađa od Paje, a 40 godina su proveli u braku. Iako je bila najintimnija osoba u njegovom životu, zapravo o njoj znamo vrlo malo, ali poznato da je po nekoliko sati bez prestanka pozirala Paji Jovanoviću i među njima se razvio takozvani pigmalijonski odnos. Pigmalijon je prema Ovidiju bio umetnik koji se zaljubio u produkt svog rada, odnosno svoje umetničko delo, i na taj način su mnogi kritičari zapravo tumačili odnos Paje Jovanovića i sve one njegove slike Muni koje ćemo videti. Ona je Paji pozirala u okviru njegovog ateljeja, ponekada i obučena, dakle koristeći različite nošnje i u ovom slučaju rekvizite. Ponekada je čak i pozirala za motive na novčanicama, što možemo vidjeti na ovoj slici. Moguće je podeliti njene portrete u nekoliko različitih tematskih okvira. Ona je predstavljena pre svega kao dama iz visokog društva, vrlo otmena, uvek odevena u dekoltirane haljine, s elegantnom frizurom, ukrašena niskama bisera, i ona je predstavljena gotovo uvek u enterijeru, budući da je u 19. veku u okviru konzervativnog građanskog društva postojala jasna separacija među polovima, dakle, bile su jasne muške, odnosno ženske uloge, i za razliku od muškarca koji je bio vezan pre svega za javno delovanje, žena je smatrana anđelom doma, odnosno ona je bila, očekivalo se da bude ponizna, pokorna, pasivna i da deluje u okvirima intime samog doma, u takozvanim ženskim prostorima. Tako je i Paja slika u skladu, naravno, sa tom estetikom koje je negovalo građansko društvo. Takođe, u njegovom opusu su ponekada prisutni i uticaji drugih stilskih pravaca, osim akademskog realizma, kao što su recimo secesija i simbolizam, što možemo vidjeti na ovim portretima Muni, naročito na ovom gde je ona predstavljena kao
Meduza, gde se na simboličan način možda referiše na predstave fatalnih žena koje su bile jako popularne u evropskoj kulturi, naročito u simbolizmu krajem 19. i početkom 20. veka, ali primećujemo i upravo i tu primenu te omiljene talasaste linije, pre svega u obradi Munine plantiće crvene kose, koja je takođe bila karakteristična za predstave fatalnih heroina u slikarstvu simbolizma, a uvek Ali Paja zapravo nikada nije radikalno eksperimentisao ni sa secesijom, ni sa simbolizmom, na primjer za razliku od Klimta, tako da njegovi portreti jako posjeduju izvesne stilske odlike ovih pravaca, su zapravo u svojoj suštini akademski koncipirani u duhu realizma i uvek sa jednom vrlo prilagođenom erotskom notom. Vidimo kako je ovde Muni predstavljena svojim velom koji i prikriva, ali i otkriva njeno poprsje, dakle uvek u skladu sa tim ulepšanim svetom građanskog realizma. Međutim, za razliku od onih predstava koje smo gledali, koje se tiču pre svega orijentalizma i istorijskog slikarstva, koje su po svojoj prirodi bile i nameni, bile javne, Paja Jovanović je negovo i takozvano privatno slikarstvo, odnosno ono slikarstvo koje je nastajalo u intimi njegovog ateljeja, u ateljeju i za atelje, tako da tu možemo pratiti niz aktova za koje je najverovatnije njegova supruga Muni pozirala i koji zapravo nikada nisu bili izlagani, niti poznati javnosti, sve do njihovih prispeća u Pajin legat. I na ovim slikama Paja je bio slobodniji, zato što nije stvarao pod pritiskom naručilaca i interesantno je da je ponekad i kombinovao različite žanrove. Na primjer, ovde u prvom planu vidimo jednu studiju za akt, a u donjem levom uglu jednu pripremnu kompoziciju za neku orijentalnu temu. Takođe, u tom korpusu slika pripada i niz crteža i skica izvedenih pretežno u vidu olovkom ili kredom na papiru i oni čine veliki deo Pajinog legata. Ponekada se radi čak i o skicama iz skicen blok, gde možemo videti i njegovu obradu ženskog tela, koji je uvek težila isticanju te večne vanvremenske ženske lepote, jer je Paja Jovanović stvarao u duhu one idealističke struje koja je počivala na učenjima Immanuela Kanta, nemačkog filozofa, koji je i razvio sopstveni pojam lepog i takozvane bezinteresne lepote, što je Paja Jovanović i primenio na svojim slikama i upravo iz tog razloga je bilo neophodno da pronađe jednog savršenog modela koji bi svojim pravilnim crtama lica i simetričnim proporcijama zapravo omogućio da se ta idealna lepota pretoči i na platno. Tako da upravo svi ovi prikazi aktova, pre svega Muni, se mogu i tumačiti kao neka vrsta jednog vojerističkog odnosa između umetnika i modela, gde na neki simboličan način i prikazivanje nagog tela priziva njegovo posjedovanje na manje ili više eksplicitan način. Interesantno je da je Paja svoju suprugu slikao i u okviru mitoloških i alegorijskih tema koje predstavljaju spoj realnog i imaginarnog, budući da jedna prava ženska osoba zapravo figurira na slikama zaodenuta u ruhu antičkih boginja iz grčke i rimske mitologije, pa je tako Paja predstavio, pretpostavljamo, Muni kao Afroditu, najljepšu među svim boginjama Olimpa, boginje lepote i ljubavi, i takođe njen lik se prepoznaje i na ovoj predstavi Parisovog suda. Interesantna je njegova odluka da Muni predstavi kao boginju lova, Dijanu, koja je po svojoj prirodi više vezana za muški princip i za akciju, a ona je i ovde predstavljena po uzoru na estetiku koju je negovalo to građansko konzervativno društvo, dakle gde ona jako nosi i drži u rukama luk, ima strele, ona je predstavljena više pasivno na jedan ženski način, ali ovoga puta ne u interijeru, već u eksterijeru, gde se posebno ističe ta veza, ta spona između žene i prirode, koja je bila posebno naglašavana, jer se smatralo tradicionalno da je muškarac poistovećen sa kulturom, sa civilizacijom, logikom i razumom, a da je žena zapravo biće bliskije prirodi, ne samo zbog svog temperamenta, senzibiliteta, majčinske uloge, već i zbog cikličnosti koja se dovodila u vezu sa uticajem meseca, odnosno njenim ciklusom. Interesantno da je Paja Jovanović naslikao ovde Dijanu sa ovim srebrnim polumesecom koji je bio jedna od odlika ove boginje.
I u ovom, da kažemo, tom mitološkom sadržaju bismo istakli i čuvenu Pajinu sliku Zemlja žedna kiše, jedan veliki dekorativni pano monumentalnih razmera, gde se pretpostavlja da je Muni pozirala na ovoj slici, gde se zapravo ukazuje na koncept plodnosti, ženstvenosti i na spoj zemlje i neba, muškog i ženskog principa i koji nekako implicitno nas i podsjeća na običaj Dodola koji Paja Ivanović na nekim mestima u svojim memoarima čak i pominje. Naravno, Dodole su potpuno se drugačije izgledale od Muni na ovoj slici, ali svakako izvesne simbolističke teme koje su bile sklone tim univerzalnim opšte ljudskim vrednostima su zastupljene u Pajinom stvaralaštvu, tako da možemo da pratimo i te uticaje. Paja je imao atelje u Marija-Hilfer-strasse ili Marija-Hilfer ulici u Beču i ovde možemo videti zgradu fotografije iz 50, najvjerojatnije nastala 50-ih godina. Saznajemo kako je atelje izgledao na osnovu ovih dragocenih fotografija koje se čuvaju u arhivi Muzeja grada Beograda, ali na osnovu izvesnih opisa Pajinih savremenika koji su ga posećivali u ateljeu, pre svega Milan Savić koji je 1903. godine 2 puta boravio kod Paje i koji je kasnije u Brankovom kolu opisao njihov susret. Atelje je bio sačinjen od 2 prostorije, gde je jedna bila namenjena za prijem klijentele, a druga je predstavila pravu umetničku radionicu gde su nastajale njegovi radovi, ali pored toga posjedovao je i jedan veliki balkon koji je bio ispunjen cvećem, drvećem, žbunjem i predstavljao je svojevrstan raj u malom za Paju Ivanovića koji je u trenucima predaha mogao da se odmori upravo u ovom jednom prirodnom ambijentu i interesantno je da sačuvani su i fotografije samog interijera koji svedoče o njegovoj raskoši i luksuzu. Govorilo se da njegov atelje bio zaista jedan od najreprezentativnijih u Beču i on je nastao po uzoru na velike ateljeje francuskih slikara koji su posjedovali prostore koji su bili izuzetno visoki sa tevanicama koje su dosezale visinu od 4 metra i obavezno posjedovali balkone zbog većeg priliva svetlosti. Tako da je sam atelje koji se razvijao od koncepta renesansnih botega u 19. veku dobio na značaju, kako su naravno dobili na značaju sami umetnici, tako da su oni predstavili svojevrsno ogledalo samih slikara i pogotovo oni eminentni kao što je bio Paja Ivanović su morali da posjeduju ovakve ateljeje, tako da su oni predstavljali spoj salona i umetničke radionice i na taj način imali ujedno i privatnu i javnu funkciju, jer nisu bili isključivo prostori gde su umetnici stvarali, već gde su i primali naravno posete. Na osnovu Pajine želje u Muzeju grada Beograda je oformljen njegov legat. Naime, 1950. godine Paja je izrazio želju da se u Beogradu formira njegov muzej. Pomenuli smo da je on veći deo svog života proveo u inostranstvu, najviše u Beču, da je dosta putovao, međutim bio je neraskidivo vezan za Beograd, grad u kome je pretežno boravio za vreme Drugog svetskog rata i imao je ideju da se u Beogradu zapravo na neki način da samostalno oformi sopstveni atelje koji bi njemu služio za rad, a nakon njegove smrti bio dostupan mladim naraštajima slikara, međutim zbog ratnih okolnosti to nije bilo moguće, ali on nije želeo da odustane od te ideje da se u glavnom gradu zapravo oformi muzej gde će posetioci moći da, kako je govorio, da se poduče, ali i zabave posmatrajući njegova umetnička dela, tako da je 50. godina započeo prepisku sa predstavnicima Muzeja grada Beograda, tadašnjom upravnicom Zoricom Simić-Milovanović oko preuzimanja njegove zaostavštine. I 1954. godine je ta njegova želja i realizovana i u Muzeju grada Beograda je oformljen legat koji broji preko 600 predmeta koji uključuju njegove slike, crteže, studije, fotografije, lične predmete, diplome, odlikovanja i jedan deo memorskih beležaka koji nikada nisu publikovani u celosti, tako da je njegova želja ispunjena sa idejom da se zapravo u Beogradskom muzeju rekreira izgled, autentičan izgled njegove bečke umetničke radionice i evocira atmosfera i duh
fin de siècle, tako da je za potrebe muzeja opredeljen jedan stan u ulici Kralja Milana 21 na 4. spratu, koji taj prostor je obezbeđen od strane Skupštine grada, osnivača Muzeja grada Beograda, tako da je 50. godina prenet ovaj nameštaj i slike i te 1970. godine kada su se stekli uslovi je muzej otvoren za javnost. Ovde možemo videti rekonstruisan salon u stilu Luja XV sa ovim karakterističnim biljurnim ogledalom i drvenim ramom koji je bio prenet iz Beča, uključujući naravno i ovaj umetničko-stilski nameštaj i slike. U okviru muzeja se naravno nalazi i ovaj monumentalni portal, neorenesansni, od drveta sa pozlatom i sa motivom vinove loze kao simbolom izobilja. On se nalazio u Pajinom bečkom ateljeu na samom ulazu kao jedno vizualno svedočanstvo njegove slave i moći, velike svetske priznatosti, što je ponovljeno i u okviru samog muzeja. Takođe, vodilo se računa prilikom i organizacije uređenja same stalne postavke da se izvesni detalji posebno primete, pa se tako, na primer, ova mermerna oplata od kamina prepoznaje na ovom portretu, što svedoče upravo tome da je većina ovih portreta Pajinih zapravo nastajala u okvirima njegovog ateljeja gde mu je bečka klijentela i pozirala. I ovde takođe možemo videti portret njegove supruge Muni, koja zapravo i čini najveći deo ove postavke. Tu je takođe izložen i čuveni triptih, koji nije nastao prvobitno kao triptih, što je slučaj recimo sa Vršačkim triptihom koga smo videli na početku. Dakle, ove slike su poklonjene od strane Muni u muzeju 1972. godine, i to je interesantan podatak jer svedoče o njihovoj prenameni, budući da su one do trenutka njene smrti zapravo se nalazile u njihovom stanu i bile, dakle, dostupne isključivo Paji i Muni, dakle, u njihovim privatnim odajama su se nalazile, pogotovo pošto su u pitanju dva akta, a tek onog trenutka kada su zapravo prispele u muzej su postale javne i one takođe svedoče o tome da je Muni bila i legatorka muzeja, odnosno da je poklonila pored ove 3 slike još ukupno 11 slike i nekoliko komada stilskog nameštaja, tako da se eto i ona smatra poklonodavcem ovog muzeja. I njegov sam legat je zapravo značajan i zbog toga što možemo pratiti tu takozvano, kao što smo rekli, privatni segment njegovog stvaralaštva. Dakle, ovde vidimo slikarski pribor, njegove palete i kofeče koje koristio prilikom rada u pleneru, odnosno na otvorenom, pre svega u vreme kada je radio kao slikar orijentalista i putnik. Tu su takođe i slikarski rekviziti koji su bili izuzetno dragoceni modni aksesuari prilikom slikanja različitih žanra kompozicija inspirisanih životom na Orijentu, tako da ovde možemo vidjeti aristokratorski venac, kopče s pojasa, naušnice i između ostalog i ovu kuburu. Bilo je uobičajeno za umetnike poput Paje Jovanovića koji su se bavili orijentalizmom da posjeduju i ovakve predmete. Interesantno je da je on tu naklonost prema kolekcioniranju oružja nasledio porodice, tako da je posjedovao izvesnu, ne tako veliku kolekciju i oružja koje je imalo naravno te utilitarne svrhe u trenucima kada su modeli pozirali. Takođe, sačuvani su u okviru njegove zaostavštine i njegovi skicen blokovi. Kako je Uroš Perić, Pajin savremenik, govorio, umetnici su najiskreniji kada slikaju u svojim skicen blokovima, tako da ovde možemo vidjeti možda i manje poznat segment Pajinog stvaralaštva sa ovim neobaveznim skicama. Interesantno je kako se na istom skicen bloku nalaze i životinjski motivi, i biljni, i između ostalog i jedna studija za portret maršala Tita. Takođe, Paja je bio odlikovan nekim najvećim priznanjima za svoj umetnički rad i između ostalog ovde imamo samo jednu od brojnih diploma koje se čuvaju u njegovoj zaostavštini, kao što je diploma srebrne medalje za Furor Teutonicus iz 1904. godine. I takođe, u okviru legata se čuva i njegov
poslednji rad, u pitanju je Cveće, odnosno Mrtva priroda iz oko 1950. godine, kada je Pajević bio u podmaklim godinama, nekoliko godina pred smrštanom, svedoči tome da je on zapravo bio izuzetno posvećen svom stvaralaštvu i da je već prešao 90. godinu, ali nastavio da slika, i to je posebno važno imajući u vidu da je on pred kraj života počinjao da i gubi vid. Tako da je naslikao gotovo u jednom impresionističkom, u jednom dahu ovo cveće. Inače, motiv žutih ruža je bio jedan od njegovih omiljenih motiva i njegov omiljeni cvet koji se ponekada i javlja u vidu detalja na ženskim portretima, a ovde ga vidimo i samostalno. Paja je preminuo u Beču 1957. godine, u 98. godini života, i kako je zapisao: život je divan san na ovom svetu, jedina mu je mana što brzo prolazi. Dakle, on je proživao čitav vek, živeo je u najvećim gradovima Evrope, obišao je Ameriku sa idejom da portretiše Nikolu Teslu, međutim do tog susreta zapravo nikada nije došlo, ali je sačuvana prepiska koja se čuva u muzeju Nikole Tesle, tako da je zaista bio svestran i njegov rad je naišao na naravno afirmativne pohvale odnovremenih kritičara i zaista pokazao da je njegovo delo trajno i da predstavlja trajnu vrednost, počiva na idealima uzvišenosti i lepote i svim onim vrednostima koje je negovalo građansko društvo. Želeo je da bude sahranjen u Beogradu, tako da je njegova urna iz Beča preneta u Beograd, jedno vreme je bila izložena u okviru Muzeja grada Beograda i potom pohranjena na Novom groblju u Aleji Velikana, gde je nakon Munjine smrti 1972. godine preneta i njena urna, tako da oni zajedno tu i počivaju. Eto, to bi bilo ukratko o Paji, koliko smo mogli da sažmemo njegov dug život i stvaralaštvo. Hvala vam na pažnji. Ako ima možda neko pitanje.